Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demtring Kylleng, but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi berok ke pet ya ke Batesi TV. Syua bagi nuan rak syapi ya kimat. Derang goi ke Khubor ban pen bena. Ke Khubor ke babha, ke Khubor jang ke jingkemen. Ke ba ai mensim shibun ingi ha ke Batesi TV. Lekot 1 million nish polak subscriber ha YouTube. Bagi dap da ke jing sngowo ke ba krau ya pi barok ki ba pet, ki ba sngap, ki ba kershan, ki ba subscribe, ki ba kot sngow ba, ki ba yarab, ki ba ai jing tip. Kiba nok senyang hakilyang paper. Kawai ka senyang jongpi ka penlongengi bankot syaudi umaumer. Kublai shikat nor. Nayai pet pat kersyanangi ke Batesi TV kerpang tang yapi. Kimat jongan dengan janmit sengi palai kalai trip Ïaïong arajar arpusan. Nyesdang nakimat Khubor ke Jylla. MLA jong garaniko constituency ubak Pius Marwen. Ula play pat ba yaki atlik ying school bertemai hapok raniko constituency kata ka Maujai government lower primary school hashnong Maujai but ka nomlu government LP school kebedan hapok ka Southwest Casihurst district. Yaki ni ying school lashna ka jinglot berok ke bakot sapusau point nyop kendai lak tingka but kowe ka school lingba infrastructure upgradation project phase 2 ya ka bala tingka lingba ka state scheme. Berok ngitip bakarin dia ke jan ke belong ke snap jangkiri ulum ke Jylla Meghalaya. Hendrai la shimpor daki buns nem ben yo ke jing ito lingba ke geographical indications. Kedai lingba ke jingele jong ke tenat textile bak ke kinhun ke juter juthan ya ke janren dia muka ke per bakat do ila yo ya kata ke jing ito ke GI tag. MLA ke BJP ba Alexander Elheg Ubelongru Menteri ke Sorkar Jylla. Ulatak ranting you Chief Advisor jongka Sorkar Beshipor keri Bangladesh, Muhammad Yunus. Halo ke jing tuklar yu pur usam jongki Jylla ke than jadela mitni keri India. Haga jinglet jingok ke South ni ya keri China. Kumanjim pentip hangde ba Yunus ulong bagi nyotli ke Jylla jong keri India. Kibedon haga benta mitni jong keri India. Laju khot kum ki 7 sisters. Kaplim khasi ke bela ai kerteng kum ka haling khabening kala syajit ha ke jioko banyo khusnam ha ke Moscow International Festival ke ba sau punyo ke banlong nadu ke khatnyo hadu kharpu sau tri Ïaïong araja pausan kini ke film ke bela direct du unong shna film ba pau ke khasi ba Pradip Korba ka Moscow International Festival ke bela slam tam ha ke Pyrthei borok kowe batlas dang yaka nadu usnam khandai spa lai pusan. Manla ka South Rik Ïaïong ke khasi Student Union ke jukan mau ya kini ke sengi kum ke sengi kersiuri lani ke khasi National Awakening Day namar badai ha kini ke sengi bautirot sing sim lapin bena dakat thama ha kini ke juk ke sengi ke South Rik Ïaïong ha usnam khat praspa lai polai bersya ke Sorkar Phareng ke balik don bor sebab palat iki pai khasi jongi kini kendai ke sengi ke bar ba ke KSU kan rakhi ke sengi kersiu shabar jongka Kylleng bat lajit ya ke jakaban rakhi ya ke digesngi ha kli riat ke bahap ha East Jandihurst district. Uno ilam ke BJP ba AL Hek ubelongru menteri ke Sorkar Jylla ulong bakamat one nation one election ke policy ke bapakatam. Uba hek ulong bagajing terwa ban penlong ha ke juk ke por ya ke election Lok Sabha bat ke election ha ke Jylla kan yarap haduk kata-kata ban penduna ya ke jinglot jingsap. Uno ilam ka BJP ba AL Hek ubelongru menteri ke Sorkar Jylla ulong bakam don ke nuk-nuk babakla bandawa ya ke Jylla ki bered. Uba hek ulong baki garuru ki kwa ya ke garulan bat ki khasiru ki kwa ya ke khasilan bat kam don ke nuk-nuk ke jing bakla bandawa ya ke Jylla. Kini ke jing kentho jong ba hek kelong kelor ke thamaktin hapdeng umendi rang ba berem ke Jylla Manipur UN Biren Singh bat umendi rang ba ke Jylla Meghalaya Konrad ki sangma hadia melapen pau ke jing dawa Jylla berit de upono
agitok sangma ubla kladno. Ki motor vehicle inspector bat ki enforcement jong ke office u district transport officer ke East Khazihar district ringkat ke jeng sandalang jong ki pulet traffic ke Shillong traffic police kelabat naphang yiki thok ashaka habarik point bantalasi yiki kot gisla lasaki baki MVI bat ki enforcement kela talasi bat tokit yiki donya thok ashaka kanang ban pintikna baki try jong ki thok ashaka ki dibandon yiki kot gisla ki babyang kat kongkaan ke Khasi Student Union Kelabu Jengkeli ya ke Sorka Jylla halo ke jeng thau ki recruitment board hakit nak terika per ke sorkar nalo bakadan lupa kami gelai public service commission ke pet bat penyat jeng thongkam thungjam hakit nak terika jang ke sorkar u assistant secretary ka KSU Samla Ruben Najar u belong chairman jang ke employment monitoring cell ka KSU ulong ba hakit jeng sngo jang ke seng kelap bagajing thau jang ke sorkar yaki recruitment board kelak bandon bet ke jingle Ïaïong ha thungkam thungjam da ka bakam bakini ki recruitment board kimton satya yaki rules but regulation ha thungkam thungjam ki noilam shnong na ki lightly shnong ki bahap hapo karat mayong la kentat war ya ke jingkno da ki noilam ka Confederation of Pyrthei people bakirang ba shnong ba ki noilam karat la de ke jaka ke bahe lais pa akar hakador chispak tingka shaka megalaya industrial development corporation kinailam shnong ki belami ban pinshai halo ka jingkno jongka Confederation of Pyrthei people ki kinthop ya ka shnong siang mau pedeng siang mayong bat ka shnong siang krai ka jam ki bru beripet ya ka karkhana Shri Shakhambari Ferro Alloy Private Limited klap persang belum jingalang bat kedor bar shnong na benta banyak penbet bat yakren halo ki kendram ki bilami kat hadu bana khangno ke karkhana na kaliang jong ki bor bedai pet ke karkhana belami khama du arun jin ubri uwe ni ki trai jong ke karkhana bat na kedor bar shnong dalam khamat du sordar uba w yau pnyau kim shim lohun satya ye ke jinga kren baru arun jin namar baki kwa bani kendu yu naresh goyal ha ka baga jingalang kala pulam no bat klami tangga jingdawa buka karkhana kede pen biang menta punya pai siki khubor nakari hadi ge jinga thiriatai ka bajrong ki endor barba jong lok sabha kala minjur ye ko waf amendment bill la minjur ya kan bill de ke jinga bun pa ke ba kaliang sinshar ke yo arspa pro prangut ki MP kat bag be persyapat ki dan arspa lai pu arngut ka jinga tai kalong ke baklut bha hadu ba ke sorkar ke mementa bailam da ke BJP kala kliru yakikam ki ba ke sorkar UPA kala le hapo ke jingalam jang seng congress Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Kiran Rijiju ulat herting ya kaliang persya namar bagi kenno bagi ke jingwanra ya kenik amendment kalong kumbanyon ben yaki muslim bat kan wanra penban ke jingapat ya pra hakari pilot jong ke Indian Air Force ulayap hasyan kat ba wepat ulam mensau namar ke jing Pyrthei ke jet ya pom bakinya hajam nagar airfield Gujarat kini ke jing ja kelaja hakamit singi balang haga shnong suvarda ke bajingai kumba khat kilometer na jamnagar kini ke jet ke ba kipinan kam hakapo training min mit ke daw jong ke jing Pyrthei kini namar bakadan jing thon ka Indian Air Force kelapin bena balapin bena bakan le da ke court of inquiry bantokit bnia halo kini ke jing ja ka Reserve Bank of India kelapin bena ba kelapin ki ke jing ot khajna nak benda ki beri ke penan kam ATM bat kini ke jing penbet themai kan sedang nadu ushi terik ujemang arajar pausan kakum gini ke jing pen bena laong ba nak benda gitu ki ba shipet balance sapo ki ATM kin shaot nyu tingka shi sin pet ki besai pisapat kin shaot apply tingka shi sin sei na benda ki penan kam ya ke IDFC bat ke Yes Bank pat kin hab ban siu tam shi person nakani kini ke jing shaot kanya tang lada ke jing kam ATM kalong palat ikasan sin hakashi benai nang ta ki penan kam da ke check kin hab siu arspa tingka nak benda ke weke checkbook ke bagi penan kam bat kata ke checkbook kedai ke basan postla hakashi book mentapat dunia pai seki khubor na kelengkri ke Pyrthei ka kinhun pat bhor badan jinga dei bat ka BNP kelahir thama bat pinjulor Ïaïong jong ki kattu kat ningut kinoyelam ka awani lik hasil hat bat hadaka
Ki pulit ki ong bagi samla pulih bagi nong shong shnong ki bitar kila don kiti kila tu ya ki tiar bat kila permensau ya ki nong sumar. Ki bun ki nong ilam jong ka awani lik tangshen kila mat ya jing syak thombor ba shirkai hapok ka sarkar ba shipor. Ka Myanmar kan penlut kumba arspa lai $1 million na kabenta ki jing Arab na gajing kenyu jumai hadin ba gajing kenyu jumai ke bajur kila penyap ya jan lah hajar ngut ki beriu bat permensau sari hajar ngut. Ki bun kiri kin thop ya ki India bat ki US kila pha ki kin hon ai jing Arab bat ki jing Arab. Ketika jing ke jumai kila wanra ki jing julor ke bakrau ha ki nong ba kum ka Mandalay bat ka penlong ki bun ki beriu banduk no laki yeng sam jongki. Donald Trump mula penbenai ki jing siu bai lut kesan batemai da ka boong bakin wanra biang iki kam bat ki kharkhana she US. Ulokhat ya kesngi jing pelat lut baru ong baka dekadak jong ka jingwan phai biang jong ka karkhana baka jing klein jong ka Amerika. Trump ulakin thok ru iki nong elam ba menchwa ki we kiri ba kilat Pyrthei Khubor da ka boong baka jing tmu jong u kan penlong ya ka Amerika ka ba kham klein ban ya menno ru. Ke Uganda, kelas dang ya kejing ai dawai malaria ke bahasa lansar. Nak benta banyada ki iwe million ngut ki kena ki bahapo arsnam karta. Kedi kejing ai dawai ke bela ai ki South League dos ke thmu ban penduna ya kejing pang malaria ke bajur baha bat ban pendim ya kejing im. Ki he sarkar ki ong bakan ni sinjam kan yarab bante ya kalawe ke bakoi ke bakya nak benta ki kena Uganda. Ki Menteri Bari jong ke Jordan bat ke Egypt klai kren ling ba ke phone ban pinboard ya ke jing sange thma ke junam ha Gaza. Kila khot ban sange no ya jing shat thombo jong ke Israel bat ban aila ya jing Arab ki ba khambon shepok Gaza ban yarab ki burik bidan kam jing Arab. Bro arngut ki menteri kila ong ba ke jing suk kan long tang lada ki nong Palestine ki yo e ka hok ke pura bat la ke jong ke Jylla. Ke Israel, kalau orang yang kiberi badan hakat haj tele mingi jangka Gaza, bakin kendiak no namar ba dang penya syu hikam shipai, hadir melashat thombor haki roket. Umin dirang ba du jangkeri Netanyahu ul ong bagi shipai kidang shim kambun ki jaka haki benta basyati jangka Gaza, bantau ki jaka pahara ke batemai. Hagaju kapor, ke Israel kala penlong ru ya ki jing herthma deki lingsun haki jaka jangka shipai hasiria. Ke World Health Organization kada ni gajing duna pisa ke ba $1.1 billion hadin ke US kelarai ban sange no gajing kershan jongka. Kedi gajing duna kala ban wanra gajing sya wengkam ba gajing penyesok lang ya kitenan. Ke WHO kala hab ban penduna ya kemang tingka jongka hadin ke US ke nong bay tingka ke behek tam jongka kelas dang ban sange ya gajing bay pisa. Kino ilam ka Pyrthei lakin thok jur ya ka reciprocal tariff ke bathma jong Donald Trump ke baj person dak bakhot ya ka kum ke jing bakla ka bakrau ka bela ban pinthut jur ya ka khai pateng ha ka Pyrthei. Kiri kum ka Brazil, Australia, UK bat Canada kila maha me ke jing ta ka bajur ha ka yok kot bat ki pen phai mar Kylleng ki bela ban pen mi. Buon ki noilam ki loong bakate ke jingle kala ban wanra yagi thama khai pateng bat pensni yagi jinga trelang ki blas lambha. Ka US Senate kala tap vote persha yagi jing bo dor thama jong President Trump ya ka Canada da ka boong bakate ke long ka bam hok bat ka pensyong nongrim na ki daw ki balam ler. Sangut ki Republican kila ya so bat ka Democrats ha ka minjur ya ka nikarai wala kala bandum long an. Ginong tau an kila ong ba bun na ki dawai fentanyl ki wana Mexico ba China om na Canada ko penlong ya ki jing siudor ki bam dan kam shu. Ha Bangladesh we ubriu blatip kerteng kum Riyad Hussein ula klat no hadim bakat tu ni ki hospital kila kentaj ban sumari u nomor ka jingduna ki doktor bat ki nurse ha ka ni ngi shuti id. Lapan pai no ya u nagi hospital pat ba bat ki hospital shimen wala ka jing pang jong u klanang jur. Bun ki breu hakari kilamat ekum kini ki jing sha le ben bat ki dawa ki jing shakri ke bakam ha hakaliang ka koi kakya. Ka Myanmar kala shakta hakin dupun rutli ki jing ke jumai ki waju khot ka aftershock
Hadin ba kajing kejumai ka baklan ha ka bahnyo point nyo magnitude. Kelaja ha kasngi pale baladam ha ka bapalat lahajang kibriu kilayam. Kastor ka kelakular kumba arspa lahu $1 billion nak bentaban ai jingaram kumba bun giri kelapha yakikin hon ai jingarap bat ban pelatim. Kajing kenyo jumai kelawanra kajing julor ke bakrau bat pelong yaki hajar ngot kibriu ban minsau jarangai desa klem yeng klamsam. Tikito kilong Khubor hakimat kimat mentakajan mit Khubor.